ajola wundu yu dana ma tika win wat watin ke ajola panelist ma tie kan kumbe tie Lady Grace ke Mego Rose kidongo megi wa Fred ngomo kwe watika ko homin wa de ben en bakelo welu tin mangeni wa en bakelo labor officer wa tino don ilok man pen watika mede kilok ma wa chao ja ben mukarne ma wa neno tuer palutich ma miro medical locatin ma pia depend your labor officer o what yiki omegi wa Fred ngomukwe ma mir ni eno med kam eno no where ye taben mukaro pian eno no lo ma bed to doken mir wa kuptin mir bol talbori Fred. Yes, apoyo tutual dano dichu magitika winyowa apoyo the panelists magien gitie tien nieno mokene nieno mabe tutual nieno dwe aboro midwe mia beach magali bario ki piera rio viangwen nieno man wano tika mete kilo matut manieno cha wano logo kundupe ki kwema wilobo kweru nieno dwe achiel midwe ma beach machalo nieno parotich nieno cha wano neno theme madiet ma Uganda kan kitiyo kere kun neno locum safety in a situation of this climate change. Amir na chak kun alek la chwech pingo matiga time Kenya ni rorubambe okonjo matgiti Kenya pian jemene pitika miero beru be ero eni benetie machalo warning but one Uganda kanni we are not immune to ngo matiga time Kenya pian floods matiga time Kenya piupong unego dano maduong ubalo jemi maduong tutwal wa odi duchu ki jemi mopapat tina neno report Uganda dong nyoro ni Eastern Uganda adugo chakeo floods tika bieno dano makaromia beach dong displacing gin Uganda kan ben wano ngeyo ni kenen floods tie chi kabera chiel mapol kare floods yero loyo aye bududa ma kenen koro chwe maduong kitima la chweyo kede area mi bududa muberu lung chere miyo kare maker tutwal ki kot maduong muchwe mi luoko piny dak en luoko piny ma luoko ni no luoko jimi madano piri poro luoko ori umudano dano to pol kare dano rinyo kun nogi yinyo kaberu mukene meno dujueng wano mero ni wakwala chwech ni oketien wet jima kumeno potime dano bera gonya donc wegon tim madiet manieno cha wano neno ni dugo tim mapiera tek tutwal ni bera gonya palotich kama gen gitiye oberu gina chiel mama chiel titwer mamegi ero gina chiel makare duchu mete ne kinen donc katien watika neno pego man kun wamiyo la bole kum Kenya watika miyo dong la bole kum Uganda chi wego wan kijema tiya maduong tin anamero ni wachet wanen matut tutwal lokum twero palotich tie Uganda kanyuano tie ki penchik kawano neno Employment Act memwaga alibario kabichel miyo twero kilutich mikwo iyo mabe dak mitiyu tich kuno gitino kigem pianyim la bulle ka yini neno acte no ni en wajo ni latija chiel magi choyo be ki chul en kiti mano ki ye kere kare mano ki choyo en katich bedak ki chul en e kare ne ki kume pienen mero tich ki chente eno ni nyok lim meno me konyo en wege wore chera nyim telo family mamege wege woro chera nyim en bene ka yini neno tutwale matut I acte eno ni food logo locum protection and safety woko be beru palotich
machalo gin matie very paramount ni latij mo ke ken matiu kaka ma NTE miete ni be berune obed maleng neno cha ana loga wajo ni tika tich mokene maluo in mi bedo ki jemi mokene ber tich woro chera nyim la bolle safety helmet gumboots a jacket your raincoat tikin requirements ma ka tich mokene miro pien ena ye wego in woro chera nyim ka mokene bene inoni ka in itie la tich nyo itiu ere ma kumeno no miete ni ibeti jemi mokene la bolle kay nen joma gen gi TP no be bet ki jacket ma kay nen gimo time in twero rukone kay porri pi in pe lwin konyo in now en kawalogo lokum safety and protection miyo tich matut to twale ni bot joma gen gi choyo dano katich ni ipen chik mamegi magen gi tiyo kere dak doro gen kare dichu jimi makumenu be oberi pen chik mamegi pen chik eno ni gen be gen gulegi kun aki i act madit ma Uganda ukatikere kuno neno be beru parutich dung twero dichu ma an ki inati kere machalo dano adana uberu twero dichu malo tich be gen ubet kere twero menu be ke wo twero menu be ke gwok wek bera gonya ma megi ubetie la bolle ka ini neno mege nyole tiena nyira ikit twitch magi chweyo gi kere o kamo gino ich inoni te pen chik enoni en wajo ni ngat mao no iye kay kare ma mege minywalo romo be eno po wi ngat machoyo ngat muchoyo eni gang tich kidong be kimi it en dwe adek dwe makimiyo ire ma kile mono ke waidi maternity leave be obed dwe makimiyo ire mano piki ngolo chientene mo kiken ite pen chik eno ni beka yine kwane dugo piny en wajo ni kay nen ikine kenyo tuo da obiro gabo mien latino unyo tuo biro gabo latino be kimet niano weri eno bet ki kero me attending to health mamege dong niano pierario makimero ni weng be oberi niano mano chul pinoti interfered with eni bene dugu chien bot wan cho ni kay nen madam mamegi ikarde minywalo romo in la cho chik mi Uganda wajo ni kimi in olo niana ngwen wet ini bet gang iti tich mamegi machalo one ot nyo one baby chien niana ngwen enuma kimiyo ini beru gang kun tena no chul mamegi gak labon kira yela mo kiken chik mi Uganda bene wajo ni mwaga mitich tie chik mi Uganda wajo ni mwaga mitich chake i mwaga pawi abichel dokere malo menu mwaga ma in kitwero choyo in katich mano lupe ki kerni lupe ki ngechi lupe ki tekare mamegi chik eno ni beka yine neno dugo piny wajo ni wala tien mwaga para ngwen bene kitwero choyo ne tich ero ka gichoyo tiji be oberi ite loch pa ngat madit Uganda nodo mwaga no chaka pawi aboro doktere malo mano wiye tiyo mabe dak miyo kony mineno neni latien eno ni katiyo pida go tiyo ukaro lajo uti tich mano lope no ki kerne mano pi yelo don mamege kayin bene neno matut chik eno ni bes chero matut kun wajo ni chawa mitich i Uganda tie wano tiyo pi chawa boro tij monge ken madong karo kenyu mieta ni kichul in ye
overtime payment. Chik en mi beka yini kwano idugo piny en wajo ni chawa miti bene twero mete chero we chawa abungwen go chero kapako la chwech chero ichawa mugwen. Ento tich moge ken madung in be tiu makaro wang chawa manotie ke mogo ikit mitich be in ki chule kede. Now chul maki chule ieni be obet chul makaki neno chul maki chule kede pa hour nyo pe chawa chela chel ma in tiu chi be ke nyameno tiana rio kaki chul ki in. Manjuri man beno bedo twer ma mekwa mi neno neni gin makuman wano lobo onyo wabedo kingech wego dongo duro bedo yot piene ni no wan watieno kingech murom chik ego ni duchu tie mage kero kamalen konyo dak doro dula chela chel ka ini neno matut i Uganda kany watigi tich madano tiyo tich eno ni chamo kene luo in chon tutwal ikatich chamo kene dak wego ini duguleit tutwal ento piene ni dong tie dong kiti madong tich do kelo kere kome onyo chamo kene no wan no pino wangeyo no chipman wego wano ling kun watamo ni nen chalo ero na yeyo po pen chik ero ni be wajo ni in dano magi choy in katich itigi twero mi ye terms and condition magwoko in igang tich onyo bere mi kwero ne mi aro kiga tich pien ka in no ni pino tiati chi in iweko tich meno woko wano ngeyo ni ikinwa ti jomo kene makinywaro gi kingolo ngolo makinywaro ki dano ni twero beru ngolo mi wang twero beru ngolo mi tien twero beru ngolo mi ching twero beru ngolo mi wich ngolo mapapat. Now chik bene wajo ni gang tich matie kila tich makichoyo kum tie ka ko ke ngolo be obed kikare nyuka beru ma opore ire labulle ti gang tich mukene maka ini chero in be iri cheri stair number 1 number 2 number 3 manyuri ni ka ngat makume no tie ka tich bot in tutwale ngara tika ko ke ngolo mitien be ini yup kama no wego wot mamege beru miu user friendly space piere tek pien konyo ngat mo ke ken me fitting ka bene ini neno machut ena yeni mege kimon egang ti duchu gen gi chung kengi ikiti mabe ke woge kede tutwale ka obinu iyo kiti be gen go po kede pienti jemi mo kene mangole kogi idue ki due kare duchu mameta ni ki wo dong equal treatment piere te la bulle bora ko padano iyo mi buru oberu gem maraj Uganda dak in ki twero doti ki twe ye man twero time kum mon bene twero time kum cho lok me miya weka mi lok me buru ngat moni piene neno ni ti junior wek ini nywa nyo e bet kede mi yomo twin in meno no in ne poro ita chik don chik wajo ni igang ti dano en roma beru ma roma konyo wan mi beru agonya ikirwa machalo dano bene tuo mako dano tuo ka mako in be in cheri nong ni chao ka in chero ka nong ni chao in meta niki mi in kare e Uganda ka in neno chik enoni wajo ni ngat matie kigor
nyukome liet be kimi ire kare mi chero kanungo ni chao ero kare enu ni ka yini neno kimiyo dwe achiel ken e dwe achiel notine ye working days neno mitich piero ariyo wi achiel neno mitich eni miyo kare kingat eno ni minongo ni chao kama dong koni chik ene bi winje maber yeni ka inene ni tuo mamigi omete otero kare malach makaro dwe achiel gang tich mochoyo in twero ngodo contract mamigi nyowat mamigi ki gang tich meno kama dong pi winje maber ento gang tich duju gen gi ni tuo beru gen achiel mamago dano weko pol kar kenen yini tie mano kumino pi yot yini miyo report mamigi chere od yat idugu imiyo report kare duchu ka yini beru ka miyo report ni ho kadong yini no ni chao yini dugu chen katich kono doni tuo mokene tero dano kare maduong tutwal ma piyot chamo kene weko jomo kene ruenyo wa yetich weko naka nen ana wajo ni wan eni duchu twero makimini wa machalo dana Can you hear me? before ibilobo. Yes. Can you hear me? Hello. Yeah. Watiga winyi. Lady Grace, can you hear me? Wajolo Kilama ento, we seem to have lost Fred Ngomokwe. No, Fred is here. Aratie. Yeah, Watiga winya. Okay. playing up. Yeah. Yes. So, entwer mugo mapapat magikero ka chede church konyo wan wego waberu kuno wangeyo ni dire wafutie igang tich. Dak twer menu mieta niki wo bedak twer man chik mi Uganda wajo ni ka ini tika choyo ngat moni ka tich be ini wego nge twer mamege igang tich kiri kitima en ngeyo dok tich mamege pien in me mero ni eno ti mabe eto mita ni ki gwok twero mamege wek twero mamege pikitu ka en tiyo tich ni eno cha ana waju amiyo la bol e kum ngo matiga time i Uganda kanyo amiyo la bol e kum Chinese company kitima getiga poto kere litieno wa miyo tich mano karo kero padano tikin jimi mukene ma okelu kogo madit I can't. mawano beru kamiyone Can't. ni be ki win Even then. mukene be no tum way pot ma ko beru yot tutwan one igang tija chela u kamo cha mukene yini no opportunity mi chero kalimo ping opportunity mi chere gang kwan opportunity michero katiyo tich mano pitie in line with tich magin kichoye ye mono wajo ni vocation now one it teach watiki twero michero for a vocation ero chik bene wajo ni where in qualifying michero for a vocation be no kong initiyo pedwe apa wi ario meno magachel kadong in no etwer qualifying michero for a vocation now ka in chero for a vocation in chero pe period mano in na choyo priere kuntena no salary mamegi no donyo ero tie vocation mukene machawa mukene miyo kare kidul mano choyo in katich michulo in giko chulo in no chamo kene gi chero kuno winye pe chulo in nuchu piene ni no period mi vocation and no large la bolle dano chero for upgrading masters mamegi chero ka kwano ne woko for 1 year chamo kene pemiyo kar tutwal ki organization mi mete kitiyo tich ki kero mauno gitido kere ni piano do ngurwenyo in pimo agachel organizations mukene gi tere winye kwedi kun gi wajo ni yes
wa minimum aka chel cheta kwan to wabi chuli salary eto kay dugu tij ma megi tie mukene unu winye kon wajo ni pedwe abichel wabi berga chulo in nicho inge dwe abichel wangolo chul ma megi wo niyo ka in tiego kwan ma megi in dugu chimete ki tij lok bedo ka chel ka lok e gang tij gen ma pere tek pien kidika berni chego kelo kome o ka mo ma gang tij ma pol kare en ko e kony mano kimiyo chung kon wajo ni neno watie koman ni tij ma megwa ni be otumo within 7 months ero dwe abiro eno ni no ini pe ki aregan kwan gang tij dong noni be ki no ngat mo we go chul bu eno ni ngat ma ki noni we go chul bu eno ni mire ni ki chul en donc ka ki chulo en cha mo kene gen in no go chul mano be in ne bed no kadongo ne donc twero dichu magwogo wan dak wego waneno diri obedo twero mangara chela chel e gang tich mamege be obed kere dako kwo kere ngeyu pen chip mi Uganda kia loga ma iye konyo lutich mi doro kiti be gen guti kere la tija chela chel tigi twero mi bedu part of the union nino cha ana logo lokum the labor union nino cha ana logo lokum sectors maduong la bolle Uganda want to get the Uganda Law Society pejo magien gu kwano check at some point you get affiliated to Uganda Law Society idugu dul achiel mano itie te umbrella madit pa Uganda Law Society mabena ini cholo pere be rebed la member makai nen ini charity mobile i practice mamegi Uganda Law Society tiki kero miluongo in keto in under disciplinary jomo kene bena girwenyo wa practicing certificate mamegi because of such misconduct mano kwanyo inno ki neno mi beru ngat mano beno inne bedi pian ki neno ni merno initi makaka ini wore te chip ingeo chip dak teach ma initi yuni be teach mano pino tor twero nyo tor chip ci ini bedi te umbrella yoni umbrella stima duanta ma du dichu gen giberu itere ma miete ne ki wo donc la tija chela chel o carrément ma itwero ruenyo tij mamegi ruenyo tij mamegi yo mamol itwero be ruenyo tij mamegi yo mapimol la bolle kainen ko mamegi igang tij mamegi popor ke ko makimire gang tij tigi twero mi chipo yen pen lokweri ngolo contract mamegi kainen no ki noni pine twerno improving eto bena check wajo ni kainen ini mirror yemo an be ini po wia ichip an pen where win lock ki bot an pingo ana tiga timeni timiu yin ngol mati mi weko ana mete ki teach onyo kwanyo an woko ki gang teach donc ka kuni wano chero kanen no pero mapapat madano tika nongone gang teach amiro wacho ne maleng ni ikine ti bore lok mi bur sexual harassment ti maraji Uganda kama ino chamo kene wer ini bet ki ker mi meti ki tij mamegi be no kon ki bedu kwedi ma chero la choke dako ki nywaro in chawa mo kene bene kiti maki ko kere office jimogo chalo bongo chak faliti ana nyira bongo nyim danu tiu tij mano pino pore mator twer padano tikin peka chiel madano tiga nongone gang tij peko mo kene madano tiga nongone gang tij aye chul manok ini no contract mamegi ma ini signing wajoni wel mabe ki chule kereti command ka o e karami chule ki chako kilo statement manu pino pore an kamadung ngeyu chip ene pierre tek lo yen ni be ini ngeyo ni at that point twer mamegi kitoro nyoki tiga torne donc ariyo ni be obetie we ini keri don duro we non kon nyongol mati jimi mukene ma tiga time ma pitima be
Uganda kanya ye kitoro in kitich mukaro lajo maberu wa kitima kaka ento no pino tino kira loga kitima no beno gi chul in kede tich mukene ma in tiu no dong pido pore ki lok mi yoro kumi pien machala dana umiro iburi yue pichawa ulu maroma bor now it wano tiki dano mukene ma tich ulogo gi udugu pi mitich makai ni anachielo vuru ni ano pichawa dek fo yero ba pien gien gudugu pi mitich kabene ini weko nye kwero irwenyu tich mamegi tie tich mukene ite dockets mukene ma piti mabe to twan la bolle ka yeni tika tiu tich idul mukene ma pamero duongone pien pamero pinning dano kichwaro litieno la bolle ka tije lagoon ichero ka tije lagoon la bon protective gears en kiti ruke kere ni ene donyo ka tiu tich enoni ma ka ini neno joma gi tiga tije lagoon nyo joma gen gi choko yugi chali gulu city kanyo nukum gupong piene ni kaberu mamegi pitie be itgi ini tiga chero ka choko yugi nyoka toko yugi fine iruko gambut ere pewa ke roje chi en t-shirt mo ye mai ruko ni ena ye ini tiga tich kere piki miyo in jacket nyo coat mabe ini ruke ka ini tiyo tich mamegi exposing in to infections maduong ma wego yoro kumi beru peke menu peko mukene ma wano tika neno ne dano tika wori iye geru mukaro lajo e gang tich tima dit ti gang tich mukene ma ke wajo ni in be pe beri chichok ene ana no hotel mo gulo kan ma pamiero duongo nyie kanamu magien gi wajo ni ngat bubino kati be ochua ni chake chama eno oye katich ni o wai chawa ma en dog ye gang look eno ni ana duo management a raising board ya waijan gin ma ana winyo ene meno tor twer pa dano pe twero chua kirga customer pe dano ol ka onyogwok tiki goro koni wiye reporto iri no yin pe tiyo gene mero niyo kiriwa in ma ine choyo dano katichi ingea tini o kamoni chu enoni naga koni pichawa bor ni pichunge orobe tore be piny weke nong yweyo so jimmy mogo makikelo igang tich ma tie machalo gere kwa padano udugu duong tutwal mea ka kelo lok mot kikelo lok kigero kiriemo in la bon poyo wi winyo ni megi don contract do tum e ene tie very common to twale hospitality business the hotels bars restaurants la bon keto in iponi kiriemo in no bene ka gipenyo ni eno timo bala ngo wa en la riem in bene pitwer teto ne mabe in bene ke dok kipenyo ni kiriemi itimo ngo la gamma be ma in mi ayeni pengien magoriema ni pien an pangi yu gina goriema iye chi wego lutich cha duju giberu lutich manu gi kera gang tich meno tor twer padano pien you need to have a free space meet you teach ma megi kare duju kadong space eno ni dong pe ini dugu piyo i gang tich ma megi gin mokene ma tie ma tor twer padano adida i gang tich ena ye tie kuri war moni makilwo ikum da
Let's get Uncle Paul to give Uncle Paul. Lu winywa agobe rak kyan wala ngoda Fred kombe dako Wi-Fi ne ngole we ko ko tiga winyne Lady Grace ram gam lo kama Fred What ni wa pian mu what ni ki wa muzee Paul olore yanan dar madong benoti public service mabe for long. Okay. Paul tama ini winya lo ma Fred be ka wajane ram gam ne Yeah, look, my biggest problem, Palma ticket, Tien Anani, Adanya Tora, Mapena, Pona Ni topic, and all, make it be local. Kita winyu, la loco, Fred Uloni. Tiga Nanani, Tiga Locum, what kilab mo law industrial law ma logo labor see kirebe payo baye kum karne an pangiu check me Uganda karong ma like mada yamma chono no trade union movement team tech mada ma gitemu bargaining ikum lok me mushara ki condition me ki politicho le weng no jome trade union very involved here from the very beginning ma British were Uganda no trade union movement tima tech mo ben go better MP trade union leaders mo Paul do gana Fred do so kong do continue in kada ini mede. Okay. Yes, sorry. Network is a problem. Now, Perlman bitu madano tika woriyeni ti yenye gloga dek. Ma chel chan mo karunda jo wego pero eni dano woriye chigilingo. Piene tamani kai kati kere koni kibiriemio chidebe kwa kwene. Mario ngech manok ikum twer pangara chela chel tika neko dane gang tich piene ni in pinge yuni menu no beru twer ni makitiga torne itamo ni nem chalo don kit ko enu kidong ma de ena ye cha mo kene kay neno ngeri chi wajoni don atim nining wega ko kede pieno lobo neno piyor tutwan ci wego pero ti madwong madano ti ga wot kede madong raj lawyer ye ka ubini lok mino ngol mati bodlo teach is alarming ne ini bicheru idoro tim ibino ngol mati ngima ga der within this period ne deno chan madong konye bepe amir mi la bol igulo kany karemo tie ma kibileng jakio kitij mamegi lok eno ni ori court jono deno chan ni o ka guloyo court kichako duoko gi chien ikine ubino chul mabege chul gi kede erno chente no pe gulu district local government by then gumi ngom machoki gulu prison kijaki eguni is in record mukene ngom mukene tie ki charro mi chullu dano piene ni koro loyo dano eto ngol eno ni riki bino. Now my humble appeal no tieno ni union mero gubet kabero pen we're go establishing a legal unit manogiti responsible ki lok palotich an gidore ye choro we're no tiju bet ki ker minongo ngol mati we're gem go kwa mabe kako jemene piyot tutwal kidano
Tim kawano lo network dako kicking pagana ka Fred dako dake. Mzee irawo mede ka dong Fred dako duji. Iram. Lokeni tura si subject nete wide mandal jeno America loke duong all jen makwako ki English wajin industrial law. Industrial law ene mako jen makom labor relations, trade union movement, minimum wages, ki bargaining power pa trade union. Kit magen giramu bargaining kilo diru teach. Mene no ni well magichol ki to teach minimum wage mi orbe tie pe bana ngai ka minimum wage money tie put kom karani maka la teach employer mer me chene manok makar below minimum wage and no but no to check amer to doro no kidok industrial court no yam tie ana po ma put no la chana no gana Kagwa was president of industrial court you know ni ana kwa ko gana ma appeal mo kana ma don ko to ne yim industrial court donc jëm ni wang dong pa ngeyu ka putie ni ning gin ma raj ana ni government mi orbe on the side of Luchan ki lu pa cha government mi ur chung attack ka government pe to pe Luchan pe to pe lu pa cha si jema Fred tiga ternane rom temada abuse me yeru lu teach me rights pa lu teach do ko pere kriam lu teach ta pa ke lu check ke cholu lu teach wel mo ke ken ke jemu malit ba winyo tim meni kono miero mon kon ke bet ke di ka we non teach nyo onong promotion nyo genan inu ni wen ka no gamana timate peti me okulu ilobu mo ke ken no I don't think ni in neighboring countries jema community ka temechale Kenya ki Tanzania ki kitmano yang British wa kere no jema community pe winya kolo ma in la genan employer money ni ka in tema kumano binu lok ma dirno mada entro situation ki jema dong tika teme kom karani lobu care pa government ki interest pa government ka mero ni jem no meda nyim med piane winyu ni ilurok ma ko Chinese ki tika temu dan ma raj mada ni ka government da tie ma government pa loa ene tie ma yera jema ko man pa teme ka government ma pa yera ene jema ko man ro teme kono Indians bana winyu ni tika temu dan ma raj mada men diju government pa taro gen pe ngeyu ya piani do mukane ma gena that is and kama coin pa trade union ti mir joma ko man geter ke body union leaders ke dor la gena man employer man no fine that way again ka jal gen roke but they can send them packing dok tugi and the mer government ma tek ma no chung ti geni kum loa ka kira nan kare no kita winyu kare ni neni government petika chungi kom loa protecting wako citizen ma Uganda pek lu rock ubien kai abusing rights ma megi menu bana rata ki gana kelu lok ma racism ya pian Chinese and ma ki bienu nyawar dani Africa kono hindi ma ki bienu nyawar dani Africa bod ki kuja ngo ma tie ka no gen gitima ba ilobo gi no ki bienu Africa timo no mer gamenda yo ped wang di gena ikom company ma kuma krem ge garema full stop ti jema tika temene wen po nen ni timek gamente
tiki miri me gwoko dano nyuru ni gamende pe tiki miri me gwoko dano kolo kita dong loko tora ne hata mani wiye ne atar waje kumeno awe ko ge kumeno bana Poi de twal Paul poi la gammi bene and Lady Grace e mi al meglio lori ta mer meru meru trade ne ta tiki problem ke ganan ke network ke ja do we ne ta dugune do be awai dong pet nan pe bit dong tiga tem okay lok me ti kita muzek lama tika wajane ne kede lob tinno mier ben lobo gamente kita tikere tieka pole weng ki bot gamente ki joma no gi neno ngolo ri tali kin luti ki dar no dar ma bene ka ku waj lok moni wa gamente bene war mier wo joni eno ne pien joma no gi ngo gi chung piluti pien ka yini ne luti ki namba gi kaka moy ke joma gi tia tin mo ke ken gi duong gi loyo we gi ti yen ngara che lo ti lu ti duong ali ba pa ko ngo kete ko ma nyu lu ti duong ma mi lu ti eno ni ene wero ini ti ne jimi wen tin me kiri porro ma muane yin pero pot pur poro kini timu ngo dano so eno ne gena no miero ki ngo ki nene lu ti pigite lu ti mier po be gen dar ma ki nwaro gi pe ki chulu gi biru gi timi gi mone inno pe chulu badar pen yang ne anu be palati kiri wala pidi mai ot pere te ma miero tal do ma gi tiu kiri we ot tin me tiu ot gwa ko te be gwa ko gang ka wunu cher ka pigite ma miero ki gwa ke gena ke nene ki gwa gi ma be endo meru du biro ngo e ket ma gamente tiu kere local government me palo te der mier chake kumano chake ne mano government palo te der ene mier gunene la korigimi eno ne che neno ne dano che guoco che dano che woro che dokti ka gutiu gi mone mier che nene che mi che ru ngar man ko por ni mier chul pier noti ka konyi ene kama do aner chalo woro dano don pere lo che cha chienne che cham chana ene don gema don pier te ko ga ma don gena do lo boy dano we do boy ko pa dano we ma we ko dano we beri ki ngo ki kumu ki chwe cha du pien wat jimi wen no peke churu ti ne ka cha lu puone ne lu puone ka no peke churu ki nga ma dem cha lu ti ma wuru cheres ma ge cheres school ene ge dem cha kwan pe ma be jimi wen kap jo man ka peke churu ki pe bero lu ti ot ya ka lu ti ot ya ka peke de uru wunyu ke story ma no ne ka ke ter ngar mo ne kom ne a fut ka chera ti mo ko pien no peke churu ki ma be ena dugine dong en so jimi ma pier tek mier ke nene ke te mier ke nene ke war tuero padano ke riwa la pu ma bien ga por ni mier ini wo pien ne juje ma pete ene ana ne ka ma pero ma dong ti ye tangi ka me go mer me do nege Megurung tal no ma bol bore tin no ngoti yo hota enda dal tin gi pe lo ko mo pol lok dong la dit klama ki kena ki freku lo ba be to twal dong an mera ki dita ki tamakran ne akere ya churu wati anwala anera lo ya anwala chi kar madam kar ma ki chak nong african ki chak nong lo ken uno dong wano tamani gen ku nero be pa muni kera ko kele lo i africa kita tik kiti yu kere kita lu tik ki gwa ko kere no wange ku mero ento gin to ko kele ku dua ko dong ku tuti mo dong kin no ko kai ne kombedi pier kar ma muni ku bino ku kele police gang pa police i waro bara kama police ti beri ye
gang maleng dok gang pa wode pa prison kama ke gwa ma buki kama ke atikar beri gang maleng mala loti bentie manani kabir enu be kabir ma maleng ma ke gwa ma buki ki gang pa tikar gang ma nu war maleng chi dok pe chi ki chi gang ti chi ko no ti ma munu kelo chi no war tam le kita dong afrika gunden ngo ma mu kelo afrika kita ke gwa ke luti kita ke war ke ben kere kita luti ben war lu dirti no ngene tiga kare do balle mai da kombedi ci pa nge ka kir jemeni docteur yu pe ba luti je yiki na war wek ti ci wot ma be wek lu ni be ma be en yi luti ci kombedi ga mente wen me african pegi tiga gwa ko luti to toile bot wa uganda do balle ma toile inno ka ila tik meri mala dit ti ci la mal ene dong ne ene dong ruot ma ene dong ne ene lo yelo une no para la uti tuhum pegi ngeni in ti akonyi pin kari wanu ti emu ati porni wa ora wa mi pur porro mi we por ni pur ma be ni du ñu ko ma mi te de ma be cham ma be ti por ni pur ka ke wuje ni ngado ya wa mi pur porne ngat e ni kuir ngi go da ina kra por ni cerke e ka chel bum ma leng ma be wa ti wa do ento atamani lok ma lok ma wa lo ti jo ki gok ma be atamani mi ke mede ke lok ne kali wa te der kuja yang chon wa te ke no wargi wa juba ke ka wa en mi lok ngo nu dan wargi ento ko be dong pe lo do baleo ne wa kan kira yang actually winye ke kan ko be dong pe war pe lu ti pigi tek tutwal dok dan wa ko be ke gel dok ti je no ke wen be ke ware ko ma en la ten tia ni no ko nyor ba war bore ci atam ni lok ni mier kong ki mede ke re karitin wan wa pe wa nok mere ento dan ma tiga nena wa gen gu win ko duok be bot dan ma ti te der ku ja ni lok ti ko man mier do ko ker tek wa ke gok dano ne ke gok lu ti ki wo be lu ti ki kama gen ber ye ino ai cher ka ti mere no ka be ti be pe donc en ki niga palutik en ma pe ki tiga gwa ke ma be ka konye gene ka kira na winyu ke ni la chikiti ko chikiri ko mo une ko me la tien ke da ko mu do ma kun tia chikari ni che ngo mo ga en che do ne ko da ke la tien en do ne ke be ne ken gena dek la wuja chen me no ki war me tik pe comme le tik do ko do ki niga ne comme da ke la tien ci lok ma pier tek tutwal lok ma wu tiga lok ne ni lok ma pier tek ma mier da ma ga tiga win wa go win ku ket beneti ci an ka gi ko ka kan fo o poi to almego o mego wa fred no kono o ter lok ma be ma da yeah lok me twer politik dove mego beno kelo lok pa lu fu ala mero ka met enoni bien lu fu peki neno ki chalo lu pi atamo be ka lu fu gen go bedo e ka choka me lo ni cooperatives farmers cooperative cooperatives for the food bono be we go be ki duan we go be bene ki ke gugu me penyo we likom yun magini European kada la fu pero tambe da ke bo ro ti non pa bere twal ti dan no ta fred bere ka quando kere kaini pirro ka chiel me anyogi si ne no ti ma in ti mo me retto ne me choi ne me doi kidong me kai ne tuoi ne kadong me ter ne ka chap ne gini en ti lim buong bada ka doi kid wel na ga ti ka pen ne ni in nong
me back season in the no don't killing no wong yo ele mi a chele again bolu ma no wow weng no in the itor pe tika no ma goba kin miero kaf lu pu berki cooperative tal pu dok yo chuk kamagram chat e jeme ma be pien buo ma tie be ne kum lu pu ene tie ngara chele ken na kum be tika wila yogi dan weng chara yogi bore ko ni ka en gen ko chara yogi ko bot en gen ngaro ni ne kada ke mi chara wila yogi ki chet wila wen ba kar ke yo you know buo ati ye mon miro ube cooperative but you be lufu farmers ube gaining powers cooperatives no model new care about dano no get taking on ke vote ngara chen no to get casting vote the cooperative ben meaning get where long one in America take court ten kain ni cher pidi court sikoni kilani ko kire waya koni court ter ma de no peti no ke chulmo en ko ti cooperative so cooperative chulu court da get wer ko ni bene I wa ma no in case the ti court ne so yes cooperative taking in but me gaining power Jim man I tam mana twer me ne no kila mata nge ke mi rock gamlo mo ken Well, kita wajin yan gina reward to 12 party in touch kigina the latest level law in Uganda we practice matie institutions matie me gwako rights palu teach machal kita la bol wajin karcha mo no lo kana kagwa president me industrial court no tie nyiro ni gamente ma we ti ni no tiga neno lu teach ki gina favorably machalo dana mir ki go rights ki ngoge ono industrial law per attack kita abol kada ni gana the last industrial gana court gana president na industrial court was justice gana judge magaloni kagwa kagwa be gulu kenyo no was a no nonsense judge actually makani ka pe gwa be nyingo ga kagwa and pe gwa pa kagwa no langol ko pa gwa mada and he was no appreciating it no lobu check to the letter kiri na nga kagwa no pe gina pe mi kare and unfortunately ine ko kare pa min ni la mo kidnap me mi one you know sidong ngehano dong industrial pangayo gina ngoma do teme ka gwak nyo ki du chen nyo ni nge na lobo ma trade union pretty strong yeah abuse but ke kom gina workers and workers and kire wakan are more familiar with law makan industrial law makan race relations act sex discrimination act and kita jema me pero te me kan kolo piano laws ma governing jemi duju yeah per chair man afraid of highlighting any yeah per manual lo ti anyera and you know yeah chema rat tutal chole ken no manual anyera yeah ma rat tutal mon jima premier teme it is both ugly and primitive it is Yeah. teme doctor do down yeah backwards worse than karmano muni man put muni tiene yeah no biti ci ki tu yu ba and teach me non ke merit kan arman tigi qualification ki but teach ma rata ke gen ma metani you know ke kana me bet qualification me non teach motion yeah we ko kan ki tiki watchdogs in gina no gina
complaint chal about gi no mir wo bed ki watchdog committees man no jema komino Nordic countries giloni ombudsman kadon kiti ke kan ombudsman but when you complain padano when area ma pat me dok teach ka rights ni ti abuse ni ti body and pushing it up through legal process ke begin if mean award ka grimi le montare award energy ma kuma no metie kedo gin marachi ni kira ke wali right konto ki wi si kere ni yo kom right ni ma penyi ni nen ka wi ti ka topo bino baro kom recho energy ma kuma ti ga nano ni wi recho topo Wama transplant no, but we read afraid to do. afraid to do. Okay. Fredo. Why do? Poya tra. One no what to lulu lock. Lulu don't ba? Okay. Wakan ko do tuwe ka man we ko do ge me ge mono do. Yeah. Gin ma kilama gamo any long and paying a kita industrial law me Uganda don't take it. I check you. The enforcement contier there should be enforcement procedures. When watchdog team around ka gimono time che go to back in charge. Yeah, there committee ma down ka kiti ko inter board gi geno all kipiru pidan in kino lawyer ban piru Yes. Pian kapetie kan ben ma logo ma teacher ati develop kiti watchdog igena ma Paul na ti pura bara wajine ma ti of the air ombudsman meno ka man tema your rights have been abused much about it You're right. command again the and ka compensation ke ngo ge inde ikoro ma don compensation yeah see You're right. check the supervision te week yeah I think that is the challenge we have in Uganda. Pianka in Nano, district Kachela Uganda, tiki labor officer. Yeah. Kidong Jomatenong and remit you teach. Kabene yini chair within the police. Ibino there's a probation office, police. Ma Paul Kareno, they are concerned with receiving such kind of complaints. Come here again, where the labor office is always open to receive such. But Uganda, period, we may be having very nice design laws, but kiti madon kiti ukeda yedong tiki gov madiet. And secondly, in my chawani anatin neno madon test lawyer Uganda ye ke lumon taking a lead in many sectors. La bole yini nene chawani gamento katiki a construction. I want to call it a construction brigade. Ma schools or wenki ot yat magitika building in Uganda monya yetika building. One tikiliti and wamagian kitika team civil engineering at all levels. The team no ngubi team money. Pian mondo taking up. Ikara chama daktari tika dore ilokum chul maraj matie. Kiwajani montie magian go bieno ka replacing again. Kiwajani watika gamu daktari ki Cuba bibieno Uganda kati you teach. Instead mimi ukero kile tiano mamek wa magian go kwano gitiki ngech miti you teach kiboro gi abora. And that now points to the fact ni critical follow-ups Uganda tech to one. Pien itwer dugula bale kum jemi mabe manu ineti no katibo ne. Wero piberu yot to one. Monentalo ki neno paladit lobo tieni be good dominating sectors of a wing
Ichana good on your education. And very soon, because of care Mathieu, they will dominate the sector. Eto ka yini neno, teach magian kichoyo gi kede, kirika beteni kichoyo gi within certain profession, gin teach gitie me gwoko be beru. Me gengola me rogo, pe me donyo i country. Kadong gen gino ni teacher mon dong pe, why don't they abolish mon ki dok chien kamiyo kero ki police meet you, teach gimi gwoko law and order. Piano dong loeng pe, me ka kelo monyo maduong mano gichoyo gi in thousands and thousands, chigi dugu ka kwanyu sectors mano beo mi kero mi teach both one jomo kenene. Aneno eno ni tika dugu gab madir totally Uganda, and po bi beru gen mabe. And kainen Uganda mete within this trajectory. Chi in the next 10 years, no nem chalo sectors or weng monya yetika leading. Ichane IGP Uganda kake bekwanyo, ki yero la monya yebino ka leading. Chalo Inspector General of Police. No pity wa kikit background more pa police. Bino implementation ne part. Gero ki ken cha weng teach ki gere komdano. Weko ka yine neno level me torture Uganda. Kidong violence tila mal tutwal. Pien la wiye. La ka view, la mon. Anamero na tike le meno. Without luoro mo ki ken. Pien man gin matika time Uganda. Wano beru ki kale kai ora. Inge waberu kido kech. Joario ne wenka yine neno gi background gi. Kichoe gi machal tino mon gudo adon mon. Gingi teach milwen. Yine tika kelo gin kadoro police. It becomes a problem. Ana neno gera personally aneno wachi is a challenge. Pien wano tigili tino mo watika nyualogi. Mai iya nyim no gimero nigi bien gi don gi beri police. Gimero nigi chet katimo civil engineering. Gimero gi teach maduong eto. They are going to be discouraged by the fact ni ibi kwano eto. Lamonya yebino kaloyo in ki guvu ma mege ki kero ma mege ki wid ma mege. Man anatama ni a lock ka anatuyo lock ma mega ni the labor market my Uganda is very challenging. Wego chane Paul Ugandans professionals gitika rinyo gichere neighboring countries. Doctors are flying to Kenya, others are working in Rwanda, they're flying to South Sudan. Kama kitika chologi mabe. The whole medical doctor well qualified. No million a death, no kirchula ngo enoni. It doesn't depict ngo mabe medical doctor onen unong iko mamege. So enoni such kind of a challenge did to twal. Look me minimum wage kidwok chien. La did lobo gik dilly darling okidano on this matter. This matter has been tabled before him. En be okeriye chien we go do gin madiri konyo wakin mi dongo duro. Mane chane ngat money cho chiwajane team abechulo dano well any. Because in mero ko ichero itiu teach matek any well enoni is not within the minimum wage. Your minimum wage pay matika guiding dano ikiti mabe kichul kere dano. Wano dugu pi ejemi maduong. Dano kwano chero katiu teach matek ero chulu no chul manok. Owe kotila cho mo gulu kany mucho ikomor kaneni. Small man, big job, small money. Ikara mukara ngino ana kwano gine enoni. Atamane nyogok nyiri uruenyo kikiti mabeno ketkere le mono. Karaman nyiri tiga tiete wani kit Uganda dong enno. Ini kwano matek. Inoti badit ero kichuli matiri bedak be iyo zip dogi. Ana po ritual. Ruod me polo meti wugum. The po ritual Fred. Get along in a lulu can lock. Yeah, Man don't been a tear away. He had big comments. Lady Grace, I'm okay to comments. Kanan kakar kabino okay. Comment mo ko akibot makwana in akibot a well ocean. When I have 20 acres of maize, and this topic is so helpful. Yeah, man, you know, Pian, well, a bit can oil lock my in law, Sabian Mocaro. Ni breaking down, can never know any carro. Me reto porro, me tango, me chion,
bedoy ne harvesting toy ne chino ni ker chene madwom endo kumbedi chene ma ini no chale magop petie match. You're right. Doesn't give you incentive. Yeah, don't anake take tam ni farmers cooperative union miro kidwak chien pien mi no ki farmers by gaining rights, you know. Yeah, manu tam mara kat Very true. Okay, mede. Kibwara Morris, wajene live from Kampala. Wapoe nero wapoe kibwara wapoe nero Morris. Kimo kene, Sonia Dong, wajene I'm watching from Essex. I hope Essex, UK, not Essex, in somewhere else. Sonia dong in me ngi ni muku moniti SX kan any an. Okay, You know, I'll tell muku mi ngi ka ni Muku Essex, yeah. Okay, yeah. Okay, my event, Sawel Osin, Kudwena, I'm watching from South Sudan. I'm watching from South Sudan. Wapoyo, nan waki South Sudan tinining. Wapoyo, logging in. Wapoyo. Kidong ma gikene. Udom Justin Guru, Lok Adao Mera, Nantika watch a lock pa again, lock my free to wide. Wapoyo, Choko, Wapoyo. Wapoyo, down way Magunan, Wapoyo, me, car, Minan, okay, win you were near Matia, Wapoyo. Ana foi de twal. Man dong ben kele way gik me yob matin mano beri dong wamero waket lok wa ilega. So Lady Grace tell what do ilega me. Okay, yeah. Okay, well lego no. Nying won ki word ki tu maleng. Poi lo ba pe ne matin o poi pe mi ni wada kar me biro ka chen mi lok kom ti. Ene ni lok maguru kom dano ko ni weng. Dok ene lok ma wego dano biru ma be dano ko loko ko pa dano. Ki lok mi loko dano biru pi me blok ma no be. No ba wa lego ni yap yu ki dano to twale joma gitiyu. Kiri jo magiti ba biacara kiri lu boda bena dulu ti jima diugi ba lego ni yap yo ki dan to twale jo ma mekwa wek di gola be ma laaj magino jimi ma pore ki gema gen gitimo magino ba ka tik marwate ki gen ma meki wa lego man pe be ba wuri Yesu Kristo wa amen Amen. Poyo. Fred. yeah Poyo unweng. Yeah. okay apoy we all know what to tiak dom program mat kitung